Apay-apay day tanakem agmay kasmang dua-dua wenuin pagarup munsa arab-rabaken ka saan biyagku punasem day ta dua-dua taawanin di ay ayatek nurilaeng sika inde nga man uimnas taing ka kat mangrikna karagitoy nga unoy tuy gumagawawa naamuwen at tuy ayat rimusing gapuken ka tasika awan sa bali kinayawaman day tuy rikna apay-apay day tarakem agmay kasmang dua-dua buenuin pa garumun sa arab-rabaken ka saan biyagku punasen day ta dua-dua tawanin di ay ayatek nurilaeng sika apay-apay day tanakem agmay kasmang dua-dua wenuin pa garumun sa arab-rabaken ka saan biyagku punasen day ta dua-dua taawanin di ay ayatek nurilaeng sika taawanin di ay ayatek nurilaeng sika kanya idumapay nuday taladawa tinagparang kanya nasamit unay siguto tuy puso diragsa dago sama bang araw ngamin ang sikat nakasaraka pipintas kinaya kasamita balon mo to'y rigna
Kenda ito'y niyaku ket ladawa din na pagpasagan imnas nga inak indat daduma sikat kapatgan di puso binir birok ka magtet bangar tuy ka kay suna ngayat ku bituin ka anaranya amang silaw tuy dalanku jak gigire iti aku kenean gapuken ka uray pagkatayan ngamin bilang ka pagkit nga nanayu adi agresa imnas nga inak indat daduma sikat kapatgan di puso binir birok ka amang tet bangar tuy ka kay suna ngayat ku bituin ka anaranya amang silaw tuy dalanku jak gigire iti aku kenean gapuken ka uray pagkatayan ngamin dain bilang ka pagkit nga nanayu adi agresa sikat namnaman biniman amin na
sasayle di agsarday nga anek dilak amen daytoy puso ay ngaminin day taulpi tanong iti samit ni ayat sudi nati si papasne mayaw awan taraming gaput patek na sa bali dardarep depek ngak nanayu dagidil na ilong kaniya rekta kendung mo aglalunuin na ken kag pasunod agrarubos luluwag mabuyugan di parangay ayu tanong iti samit ni ayat sudi nati si papasne mayaw awan danaming gaput patek na sa bali lagi pem di ayat na inilili at nang di may masabali tabate di na kadruruden yan tangay siksikatin at ay ayaten nurepeng na nga ipasabali munday ta kaasin nurepeng na nga ipasabali munday ta kaasin